whaatalo whātu talafola Radio Samoa I le nei tae au si mai al whaafonga o tala o le nei fo I aso lulu. Ua whaamaunia mai le taitai o le atunuu o le au o lava ona au mai le tasi miliona o tui pui pui o le Pfizer I le masina fou. O le saunoanga le alta mai taipale mia Jacinda Ardern I le mai ai o le whonotanga al kāpeneta I le afiafia na nafi, ma o se tala fia lea ona o lea sa le mautonu pe taunu mai le nei uta tele. O se uta o le awa wa ilo na awina mai, ma o lea tasi miliona tui o le afa o popo I le tasi tesi ma le iwa miliona le o lo o wha o ngaina I le taimi nei. Sauno ai Jacinda, o le e lua se fulu afe tui o lo o whaia I le aso I le taimi nei, ma o lo iei fuafuanga o le au o atu I le lima se fulu afe tui e whaia I tutono o le aso e tasi, a ele I umale masino au kuso. O lea ua umale popole I le taunu umai o tui, ma ua saunole te mai taipale mia o lea ua wha ngā solo fuafuanga al kāpeneta. I le isi la asanga o le wha aso ino le tui, ma o se tasi o nei se tepu o le whaia lea o le online booking system. O le saunoanga le ne Jacinda na ia wha ilo ai foi, o le vaiaso a sau le a whaia ilo na tui o le COVID. Na motu sia wha afua se ife so ta inga a upenga te wha ilangi le tele o au nanga te tele wha asala lau wana pō. Wha apea fe so ta inga o lo o whaiai wha atau ngā maketi online. O ofisa wha asala lau te tele e au fiele New York Times, CNN, BBC, Amazon, Reddit, ma le Twitter, le ana ripoti a mai le motu sia o fe so ta inga a au nanga tu ina mai online. Ai I tutonu lava ia o New Zealand, o le ana a fiele TVNZ on demand, le tio o New Zealand wha apea le Trade Me. Ta ua mai fo ile motu si o feso ta inga ale Herald au Setalia, The Age, The Australian Financial Review, fa apea The Guardian, reportia le teo New Zealand le toa telo I lātou na sa ilia la lātou au penga ta whailangi. Paule fe au tustu sia na tali mai, o le era 5 o tolu, po le fe au le nei e tele na tali mai e le server ele o mawhaio na talia le talo sanga. Tu fantasia talafou paule tala watu ina mai e mafua ile ele tise, ai o lo ufa solo peso e suenga po le ale mafua anga, o le motu sia fa afua se o nei au nanga te tele, ma fe so ta inga fa ate kono losi. O lo popole le au fai pisinisi o lo fa ata watu o loa yatu no I fafo. I le ono maumaua o loa le leanga, ono le fa atuai o va o lo awina atuai. O le telengese ma fa atuai o aso fai ngā malanga va a lalo o lo awina atuai nei o loa I fafo. Ua vea ma mafu anga o le fa aputu pea I no fuanga o lo te wai, ma o leo o tele ina tutumu. O mea aisami whango taine le Sea Lord, New Zealand, fa moe awina atu I fale ainga yatunu umamau. O le wana o le teo I le Aisai Nelson. O le isi whaafita uli o lo whea ngai manei pisinisi. O le fiu e tatali le vaalalo ua le ui mai I nei. Ma fua I le ai o se avanoa I le wafu. Ma le wha mua e kamupani va au atunu I le tūlangi mātu o lo te le ai alato polo fiti. O le maualunga o le mana o mia o au nanga kamupani vaa. Ua sawai ma le popo lenga I le whanga I lunga o le tau nei uta wha momoli. Ma ua whaatalo sanga I nai se fesoasoani le malo. Ai isa tali mai ale min stau fe malanga inga, e le o ye se tali vave le nei mata upu, paula nau ngani o le whaau au peo na ngā lulue o kamupani o lo whaatau atu I whafua lato o loa, ma kamupani vaa. Ua wala au mai leo I le atunu o mo se fesoasoani a o tau sa Ilia Fred Tanuvasa, le e whaapea feso o tae ma le whaapapa o la au malosi le ana tula I mai whatali malo le Sophie Tauli au Kilani, I le aso se fulu 5 o Aperila. O Tanuvasa o se tasio sui o le kengi a le Headhunters, tolu se fulu fitu tau sangalo na matua, ma o lo iei le tusi sai whaatatau il mata upu wa mafuai o na sue. Tala le Herald o Tanuvasa iei o na so o tanga I tutonu au Kilani. O le whaalongoina le neo la au malosi le Sophie Taul wa mōli iei le toa se fulu, ma I tala le ofisa o leo, o lea whai numero sui mai le Headhunters, whaapele Mongols. Au iei se tasi na te sila fia whaamtalanga whaatatau I a Tanuvasa, ua tala sanga mai leo e fesota I atu I le tasi o 5. Tala whaaiu, e tolu kamupani au Kilani saute ua whaatonuina e tatau na tutongi le 5 se fulu fitu afe, ona o le whaafai ngā luenga whaasoli tū la fono o tangata mai fafo. O le whai unga leo so esu enga le pulengo ngā luenga, ma o niso esu enga I le I whai ngō fie, ona o le pepelo o le e ana nei pisinisi, e tūsa matala mai le pulenga. I se whaamtalanga mai le mtanga luengo pisinisi ma ngā luengo nei kamupani, Saloni Enterprises Limited, Saloni Holdings Limited, ma le B Enterprises Limited, e le I whaamaoni e tutongi tangata whai ngā luenga au mai fafo, I le tutongi mawalalo whaatula fonoina.
Le ai ni aso malolo, a to ai male le ai o ni malienga o ngā luenga ma wha maunga mō tangata whai ngā luenga i to alua, sa wha whai ngā luenga ai. O le wha atonu o nei pisinisi, o Paul Wender Singh, malona to alua ia Jas Wender Koa. O le sawa le wha ai unga o whai ai le mai a wha atonu ina e tutongi le iwa se fulu wafe tā la. O tutongi maso malolo o lo ai tā lafu ai tangata whai ngā luenga. E se mai i wha asalanga tupe, e lua tausanga le ua whaasa ai ona toe langolango ina e nei kamupa ni visa talo sanga o tangata whai ngā luenga au mai mai fafo. Ua wala au mai ei malmata ngā luenga iso o se tasi o lo wha whai ngā luenga i ni whainga wha asoli tū la fono wha penei e te tau ona vave fe so o ta iatu. Tala naul tae au, manuia le nei aso.